umunsi ku wundi sinema nyarwanda igaragaramo amaraso mashya, haba mu banditsi, abakinnyi n'abatunganya filimi barara amajoro ngo barebe ko uruganda rwarushaho gutera imbere, rukaba rwakwambuka imipaka rukagera ku ruhando mpuzamahanga. Abari n'abategarugori ni bamwe mu bari gushyira itafari ryabo ku iterambere ry'uruganda rwa sinema mu Rwanda binyuze muri filimi bakinamo, izo bategura mu rwego rwo guhakaza abandi no gutinyura abatarisanga muri uru ruganda. Uyu munsi mu kiganiro The Play twagutegura icyegeranyo kigufi kigaruka ku banyarwandakazi 8 bamaze kuzamura amazina yabo muri sinema, twifashishije ibinyamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda birimo n'igihe.com. Uramutse ufite igitekerezo, icyifuzo cyangwa inyunganizi cyane cyane ku ngingo runaka wifuza ko twazagarukaho ubutaha, watwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu yaba Facebook, Twitter, Instagram na YouTube, twitwa B+TV Rwanda. Njya gutegura iki cyegeranyo akakikugezaho nitwe Elias Dushimimana. Tubahaye ikaze. Urutonde rwaba rurerure cyane ku buryo utisangaho, bitavuze ko ibyo akora bitagaragara. Bijyanye n'uko muri uku kwezi k'Uwerurwe ari umunsi wahariwe abagore, ni ngombwa kugaruka ku bagira uruhare mu guteza imbere uyu mwuga. Ku isonga tuhasanga Umuhire Eliane. Umuhire ni umukinnyi wa filime akaba n'umunyarwenya w'imyaka 37 watangiye kwimenyereza ibijyanye no gukina filime nk'inkinamico ubwo yigaga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Nyuma yo kurangiza amasomo, yakoranye n'itorero mashirika mu gukuza umwuga we wo gukina filime n'ikinamico. Nyuma yaho yaje kuzamuka mu bahanga bakina filime mu Rwanda, kugera hakina muri filime nka Baza, yahatana ibihembo byo muri The British Academy of Film and Television Arts, Birds Are Singing in Kigali, Neptune Frost ndetse n'izindi. Binyuze muri sinema, Umuhire Eliane yatsinda ibihembo bitandukanye mu marushanwa arimo Chicago International Film Festival muri Leta Zunze za Amerika, Gdynia Polish Film Festival muri Pologne ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Marayika w'amahoro, uyu ni umwe mu batabura kuri urutonde. Umunyarwandakazi Marayika w'amahoro ni umukinnyi wa filimi, umuhanzi akaba n'umwanditsi w'imivugo wavutse mu 1990. Uwamahoro ni umwe mu bategarugori bamaze kubaka izina muri sinema mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Yakunzwe n'abatari bake kubera ubuhanga afite mu kwandika imivugo. Muri sinema, Uwamahoro yakinnye muri filimi zakunzwe ku rwego mpuzamahanga nka Our Lady of the Nile, Loveless Generation ndetse n'izindi zitandukanye. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga Karemera Carol. Uyu ni umunyarwandakazi. Karemera ni umukinnyi wa filime akaba n'umubyinnyi wabigize umwuga. Ni umwe mu bagore bamaze kubaka izina muri sinema ku rwego mpuzamahanga. Uyu mugore imyaka 48 yatangiye gukina filime muri 2002, agaragara muri filime ya Sometimes in April, Black Sounds of the Sun ndetse n'izindi zitandukanye. Binyuze muri sinema, Karemera Carol yatsinda ibihembo bitandukanye birimo Journée Théâtre de Carthage GTC muri Tunisia. Muri 2016, Karemera Carol yashinze inzu y'ubugeni yise Ishyo Arts Centre ifasha abana kuzamura impano zabo. Ku mwanya wa 4 tuhasanga Iradukunda Ocean. Uyu ni umukinnyi wa filimi, umwanditsi wazo akanazitunganya, aho abarizwa muri Leta Zunze za Amerika. Yavutse ku wa 11 Ugushyingo mu 1996. Iradukunda yagiye agaragara muri filime yahuriyemo n'ibyamamare muri sinema zirimo Till Death Do Us Apart, yahuriyemo na Ty Diggs, Shift Business, Sisters ya Tyler Perry n'izindi. Uyu ni umwe mu bagore bamaze kubaka izina mu gukina filimi ndetse no kuziyobora, bizwi nka director, aho kuri basigaye afite ize atunganya ndetse rimwe akagura n'izatangiwe n'abandi. Ingabire Pascaline bivugwa ko yatangiye gukina filimi kuva muri 2015. Ingabire Pascaline wihebeye umwuga w'ibijyanye na filimi, kuri basigaye yandika ndetse akanatunganya filimi yitwa Igihango, The Pact. Ku mwanya wa 5 tuhasanga Usanase Bahavu Jeannette. Usanase Bahavu nawe ni umwe mu bagore bamaze kubaka izina muri sinema nyarwanda, agaragaye muri filimi zakunzwe cyane zirimo Inzozi, City Maid ndetse n'izindi zikinirwa hano mu Rwanda. Kuri bageze ku rwego rwo gukora filimi ye y'uruhererekane yise Manga, ikurikiranwa na benshi mu Rwanda. Yanashinze urubuga rwa filimi yise ABA, rushyirwaho filimi ze ndetse n'izakozwe n'abandi mu rwego rwo guteza imbere abakinnyi ndetse n'abategura filimi. Ku mwanya wa 6 tuhasanga Uwamahoro Antoinette, uzwi cyane muri sinema nyarwanda nka Sperantia.
Uwamahoro ni umubyeyi umaze igihe kinini cyane agaragara muri sinema nyarwanda. Uwamahoro ni umubyeyi umaze igihe kinini cyane agaragara muri sinema nyarwanda, ndetse izina rye rimaze kumenyekana cyane biturutse ku buhanga akina muri filimi. Uyu mubyeyi wabereye benshi mu bakiri bato icyitegererezo muri sinema, yamamaye muri filimi zitandukanye zirimo Intare y'Ingore, Gira Amata, Seburikoko ndetse n'izindi tutarondoye. Ku mwanya wa 7 tuhasanga Mukakamanzi Beata, uzwi cyane nka Mama Nick. Mukakamanzi nawe ni umwe mu babyeyi bamaze kubaka izina rikomeye muri sinema mu Rwanda, dore ko hari n'abamwita izina bakuye muri filimi bakarizana mu buzima bwe busanzwe. Uyu mubyeyi yamamaye muri filimi zirimo City Maid, Inzozi ndetse n'izindi zitandukanye. Mu mwanya wa 8 tuhasanga Sonia Rolland. Sonia Rolland yavutse tariki 11 Gashyantare 1981 mu Rwanda. Yavutse ku mubyeyi w'umunyarwandakazi na se ukomoka mu Bufaransa. Baje kuva mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, maze bajya gutura ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubufaransa. Muri 2000 yaje kwitabira Miss France ndetse aza no kwegukana ikamba, aho umunyafurika wa mbere watsindiye irushanwa mu mateka y'iki gihugu, ndetse yagiye yifashishwa mu kanama nkemurampaka ka Miss Rwanda ndetse n'ahandi mu bindi bihugu bitandukanye. Yagaragaye muri filimi zitandukanye zirimo Madame Chaos n'izindi. Dore ko Uwitonze Sonia Rolland wabaye nyampinga w'Ubufaransa agiye gushyira hanze filimi ihishura bimwe mu bihe bikomeye yagize mu rugendo rwe. Iyi ni filimi izaba igaruka ku nkuru y'umwana w'umukobwa ubusanzwe akina basketball, akaza kugira icyifuzo cyo kuba nyampinga w'Ubufaransa, ariko bikaba urugendo rukomeye kuri we. Agana n'ikinyamakuru Pure People, Uwitonze avuze ko imvano y'igitekerezo cy'iyi filimi yakomotse ku rugendo rutoroshye yanyuzemo rwo kuba nyampinga w'Ubufaransa. Uruhare muri iki kiganiro The Play, aho twandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, yaba Facebook, Twitter, Instagram na YouTube, twitwa B+ TV Rwanda. Naho ubutaha.